duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Ndagize mwiriwe Veniste, ndamutse n'abaduteza amatwi muri aka kanya. Muri Afrika y'Epfo yarongeye gukaza amategeko yerekeye COVID-19 ishira imbere amasaha yo gutaha kandi hagarika igurishwa ry'ibinyobwa biboreza. Ni nyuma y'aho abandura bamaze indwi zibiri biyongera. Afrika y'Epfo, igihugu kiri ku isonga mu bihugu bisinzikajwe ku mugabane wa Afrika, kimaze indwi zibiri kibona abandura bashasha biyongera buri munsi, mu gihe abakirwa mu bitaro biyongereye hafi ku bice 60% muri ico kiringo nyene. Afrika y'Epfo imaze kuronka abandura barenga 1,760,000 barimwo abarenga 58,000 umaze guhitana. Iyi nkuru ijwi rya Amerika rikeje itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP. Abashikiranganje b'imigenderanire n'ayandi makungu b'ibihugu vyo mw'ishirahamwe ry'Abarabu barahuye ejo ku munsi wa kabiri muri Katari mu twigoro two gufasha mu matati y'urugomero ku ruzi Nil hagati ya Misiri, Sudani hamwe na Ethiopia. Umushikiranganje wa Misiri w'imigenderanire yavuze ko igihugu ciwe kirondera umuti wa kidiplomasiya atari umuti w'intambara ku mugambi wa Ethiopia wo kuzuza amazi urugomero rwiswe Grand Renaissance, umugambi utekanijwe mu kwezi kuza. Iryo shirahamwe ry'Abarabu rivuga ko ririko riragerageza gukinga intambara igihe Ethiopia yosubira kuzuza amazi muri urwo rugomero mu kwezi kuza, mu gihe atana amasezerano y'isabikanya ry'ayo mazi ico gihugu kirafundika na Misiri hamwe na Sudani. Washington, ijwi rya Amerika. Abategetsi ba Irake batangaje ko mu mpera z'indwi irangiye batoye ikinogo rusangi kirimwo ibisigarira vy'abantu 123 hafi y'igisagara ca Mosul. Abo bantu bikekwa ko bari abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiyite bishwe igihe umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu wafata ico gisagara mu 2014. Iraki yavuze ko yatoye ibindi binogo rusangi 40 mu gisagara ca Ninewe, isaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'amakungu gufasha kubahambana iteka. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rigereranya ko abantu barenga 12,000 bashobora kuba barahambwe mu binogo rusangi bingana hafi 200 muri ico gihugu ca Iraki. Sudani yarunguruje ibiganiro vy'amahoro n'umuhari w'abaroberi wanse kwifatanya n'iyindi mihari igihe yasinya amasezerano y'amahoro mu mwaka uheze. Abategetsi ba Sudani bavuga ko hagikenewe ibindi biganiro vyo ku ruhande. Ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatanu, leta ya Sudani yarongeye gutangura ibiganiro i Juba muri Sudani y'ubumanuko na Abdelaziz al-Hilu arongoye umuhari wiyonkoye Sudan People's Liberation Movement SPLM. Umuhari niwo muhari ukomeye wagwanije leta ya Omar al-Bashir mu mareta yo mu bumanuko ya South Kordofan hamwe na Blue Nile. Muri iyi ndwi ibigo vya ONU bijejwe imfashanyo vyavuze ko vyasubiye gukorera mu mareta agenzurwa na Hilu ku ncuro ya mbere kuva mu 2011. Onigereranya ko abantu hafi 800,000 baba muri utwo turere kandi bari bamaze iyo myaka yose batagira ikibafasha. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio @voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara.
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. nabibabwiraga mu kanya mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Rwezamenyo uhana imbibi na Nyamirambo i Kigali baramukiye mu gikorwa cyo gutaburura imibiri y'abantu bivugwa ko bishwe mu mwaka w'1994. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yarahari. Eric Bagirubusa wirweho neza Venus Nshimiyimana. None tubwire aho hantu habonetse iyo mibiri y'abantu ni hantu ki? Venus Nshimiyimana, nk'uko umaze kwibwira abakurikiye ijwi rya Amerika, ahantu habonetse imibiri bivugwa ko ari abatutsi bishwe mu 1994 muri jenoside, ni ahantu uteye nk'intambwe nta ntambwe eshatu zihatandukanya n'umuhanda wa kaburimbo, umuhanda winjira mu makaritsiye. N'ahantu rero kuri Rwezamenyo n'ubundi mu kagari ka Rwezamenyo ya mbere, ariko hakaba hari akabari kitwa Iniyo Bar. Ako kabari kegeranye na brigade ya polisi, bavuga ko mu gihe cya jenoside hari harimo gendarmerie. Ni ukuvuga ngo rero aho hantu ukurikije ukuntu hari hameze, ngiye kwakubwira hari harapavumye, barahashyize amapave, ndetse abantu bazaga muri ako kabari kitwaga ngo Iniyo Bar bahaparikaga imodoka ku buryo ngo bigoye kumenya niba koko hari harimo imibiri y'abishwe bazira uko baremwe, niba korona bivuga mu 1994. None se amakuru ahaganisha yamenyekanye ati? Amakuru ahaganisha, amakuru njyewe nagiye mbana mu baturage yewe no mu butegetsi bw'ibanze bwite bwa leta, bavuga ko ari amakuru bagiye bahabwa mu nama z'ubumwe n'ubwiyunge zigenda zikorwa muri buri tugari, mu midugudu, mu nzego z'ibanze. Reka nkumvishe uko Nirere Marie Rose, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo, yadusobanuriye kuri mikoro za radiyo ijwi rya Amerika. Amakuru twayamenye mu nteko z'ubumwe n'ubwiyunge z'abaturage, twagiye dukora mu midugudu itandukanye, bagenda baturangira rero ahantu bakeka ko hari imibiri y'abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Baba barababwiye impamvu wenda batahise bayatanga, bakayatanga nyuma y'imyaka 27? Impamvu ntabwo bayitubwiye, ariko kubera ko ari igikorwa gikomeza n'ubundi abantu kubaza no kuba baranga ahantu, ntabwo igikorwa kirahagarara. Numva rero igihe bayatangiye natwe ariyo mpamvu twaje gushakisha hano. Baba barababwiye wenda nk'imibare y'abantu bashobora kuba bari hano? Nta mibare batubwiye, twebwe turiho turashakisha, kandi ntabwo wareka gushakisha. Ushobora kuza ugasanga koko ibyo bakubwiye, aho bakubwiye umuntu ashobora kuba yakubwiye ahantu ugasanga siho biturutse n'igihe gishize, ariko tugomba gushakisha nyine. Uwo yari Nirere Marie Rose, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo. None Eric Bagirubusa, mu bice by'imibiri byagaragaye mwashoboye kumenya umubare w'abantu bari bashyingwa aho ngaho? Venus Nshimiyimana, ndakubwira nkurikije ibyo nabonye mu ijisho ry'umunyamakuru, nakubwira ko bitewe wenda n'igihe gishize biragoye ko wamenya ngo bari abantu bangahe, bitewe nuko iyo mibiri biragigaragara ko yagiye yangirika mu buryo bukomeye. Gusa ni ahantu mu cyobo, nkurikije nanone uko nahabonye, wagira ngo cyari nk'ingarandi cyangwa se ikindi kintu banagagamo ibishingwe, kuko baragenda banakuramo amacupa yiganjemo ay'ibara ry'icyatsi, amato n'amanini. Amanini bakatubwira ko yazagamo inzoga za mitsingi zengerwa hano mu Rwanda, amato bakatubwira ko ari inzoga nabo batashoboye gusobanura ngo zavaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nanone ubutegetsi bwite bwa leta bukavuga ko
uko igihe kiragenda gishira bashakisha bashobora kuzamenya umubare w'abantu baba bariciwe aho ngaho. Ku rundi ruhande hari umuturage nabashije kuvugana nawe wambwiye ko ukurikije uko aho hantu hateye ndetse n'ahandi hantu bagenda batanga amakuru, yavuga mu magambo ye ati n'aha duhagaze wabona hari imibiri, akavuga ko no muri burigade mu makuru bagenda bagiye bahabwa ngo haba haricirwagamo abantu ariko ntibabone imirambo yabo, hakaguma gukekwa ko naho hashobora kuba harimo iyindi mibiri. Eric Bagira ubusa, ukomeze ukurikirane iyo nkuru uze kuyigeza ku bumva ijwi ry'Amerika mu makuru yacu ataha. Ndagushimiye cyane. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana, nkwifuriza n'akazi keza. Tukiri ku Rwanda, urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be rwasubukuwe mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Abaregwa bose mu rubanza rwa Rusesabagina uko ari 20 barangije kwiregura. Biteganijwe ko umushinjacyaha atangira kubasabira ibihano ku Kimihurura. Turi kumwe na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi, ndagusuhuza. Wiriwe neza Venuste. None urubanza rugezehe magingo aya? Magingo ya rero urubanza rwabaye nk'urusubira inyuma, hongeye kumvwa abandi baregera indishyi batanze ibirego nyuma y'abari bumviswe. Muzi ko ubwo twaherukaga mu rubanza bari abaregera indishyi bose basaga nk'aho bahetuye. Ubu haje abandi bantu babiri rero nibo bahawe umwanya muri iki gitondo bagaragaza ibyago bakuye muri biriya bitero bya FRN, bakaregera indishyi Rusesabagina na bagenzi be bose bari muri iyi kipe iburana, bagaragaza ibibazo bagize. Bamwe barakomeretse, bamwe bararashwe, abandi batakaje akazi kabo. Ni umwanya munini rero muri iki gitondo cyose naho urubanza rugana. None icyiciro cyo kubasabira ibihano kiraza kugerwaho uyu munsi? Ntabwo umuntu yabimenya kuko mu rubanza habamo ibintu byinshi, ariko ukurikije uko gahunda yari iteye uyu munsi byari byitezwe ko ubushinjacyaha bugira icyo buvuga ku kwiregura kwa bariya abantu bose uko ari 21, hanyuma bwarangiza umuntu umwe ku wundi bukagenda bunamusabira ibihano. Ubu rero abo baregera indishyi nibo bakivuga, ndetse byaje kugaragara ko bamwe barimo no kuvangavanga ibyo bavuga ku buryo urukiko rwagezaho rukabemera ko bashaka babunganizi, noneho bakazabyandika neza bakazaza kubyereka urukiko bitunganye. Ntawamenya rero aho bigana. Gusa amasaha y'urubanza aracyari menshi kuko barangiza mu masaha 9, amasaha aracyari maremare ku buryo n'ubushinjacyaha bushobora kuza kubona umwanya wabwo wo kugira icyo buvuga ku kwiregura kw'abaregwa ndetse no kubasabira ibihano. None ku ruhande rwa Paul Rusesabagina ashobora gusabirwa ibihano kandi yaranze kuburana? Yego niko bigenda, nubwo yanze kuburana ariko bakomeje kumuhamagaza, bakomeje gukora ibisabwa byose n'urukiko, ndetse bakamwohereza za sinyasiyo aho hamagara aho afungiye muri gereza akazibona nubwo atitabiraga iburanisha. Amategeko rero avuga ko umuntu yikuye mu rubanza azasabirwa ibihano, yewe nibigera n'igihe cyo kumusomera bafata umwanzuro nabwo ntibizabuza urukiko ko baba bamugenera igihano cye, cyangwa se bitewe n'icyo urukiko ruzaba rwarabonye bazamufatira umwanzuro nubwo yaba yarivanye mu rubanza. Assumpta Kaboyi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ku cyicaro cy'urukiko rukuru ku Kimihurura, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Urakoze nawe, umunsi mwiza n'akazi keza. Nongera ko umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch usaba leta ya Mozambique kwemera ko umunyamakuru w'umunyarwanda Ntamuhanga Cassien ari mu maboko yayo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri, Human Rights Watch irasaba kandi ubutegetsi bwa Mozambique kwemerera umwunganizi wa Ntamuhanga mu mategeko kubonana nawe no kutamwohereza mu Rwanda. Geoffrey Mutagoma: mwemere ko mumufite, mumwemerere kubonana n'umwunganizi we mu mategeko, mwirinde kumwohereza mu Rwanda. Uwo niwo mutwe w'itangazo ry'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryasohokeye i Nairobi muri Kenya, rigaragara no ku rubuga rwawo. Ni itangazo rivuga ko umunyamakuru w'umunyarwanda Ntamuhanga Cassien yatawe muri yombi n'inzego za polisi ya Mozambique itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Human Rights Watch ivuga ko amasoko yayo 4 atandukanye yemeje ko Ntamuhanga yafashwe n'abantu 7 bambaye impuzankano y'urwego rw'ubugenzacyaha muri icyo gihugu, bafite n'amakarita abaranga y'urwo rwego.
Umuryango Human Rights Watch uvuga ko nta muhanga yavanywe ku kirwa cya Inhaka kiri mu birometero 37 uvuye mu murwa mukuru Maputo yambitswe amapingu ku maboko, amaguru ye abohesheje iminyururu, akurizwa ubwato bujya i Maputo bari kumwe n'undi muntu wumvikanye avugana nawe mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mu buryo butandukanye mu byumweru byashize, Ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza abakuriye inzego za Mozambique aho nta muhanga aherereye, ntitwabona igisubizo. Yaba polisi ya Mozambique cyangwa urwego CERNIC rushinzwe iperereza muri icyo gihugu, zose zavuze ko zidafite nta muhanga Cassian, nubwo bari babanje kubyemerera umwunganizi we mu by'amategeko. Cleophas Habiyaremye uhagarariye umuryango w'Abanyarwanda bahungiye muri Mozambique aherutse kubwira Ijwi rya Amerika ko ku nshuro ya mbere urwego rwa leta ya Mozambique rwemeje ko nta muhanga yari impunzi iri muri icyo gihugu mu buryo buzwi kandi ko ibyo bizakurikiranwa. Human Rights Watch ivuga ko itarashobora kwemeza amakuru ya kimwe mu bitangazamakuru byo muri Mozambique giheruka kuvuga ko nta muhanga yaba yarashyikirijwe ambasade y'u Rwanda i Maputo. Uwo muryango uvuga ko kujyana mu Rwanda nta muhanga ku gahato binyuranye n'amahame mpuzamahanga yo kudasubiza umuntu aho yahunze kandi ashobora kugirirwa nabi. Ivuga kandi ko binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga abuza iyicarubozo, ibikorwa by'urugomo n'ibihano bikojeje isoni, amasezerano u Rwanda na Mozambique byashyizeho umukono. Human Rights Watch ihera kuri ibyo isaba leta ya Mozambique kugaragaza aho nta muhanga ari, kureka abamwunganira mu mategeko bakamugeraho no kutamwohereza ku gahato mu Rwanda hatabanje gukurikizwa ibiteganywa n'amategeko. Umunyamakuru nta muhanga Cassian yari yakatiwe gufungwa imyaka 25 mu mwaka wa 2015 urubanza yaregwaga hamwe n'umuhanzi Kizito Mihigo waguye muri kasho yari afungiyemo. Nta muhanga yatorotse gereza ya Mpanga mu mwaka wa 2017 ahungira muri Mozambique. Urukiko rwo mu Rwanda rwongeye kumukatira adahari imyaka 25 y'igifungo mu rubanza aregwagamo ibindi byaha by'iterabwoba, we n'abandi 12 bari mu ndi munyamakuru Focus Ndayizera nawe bakatiwe imyaka 10 y'igifungo. Ijwi ry'Amerika uruwa mbere uri Gitego. Nabibabwiraga mu ntangiriro z'aya makuru, abakuru b'ibihugu bya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahurira ku mupaka w'ibihugu byombi ahitwa Mpondwe ku ruhande rwa Uganda na Kasindi ku ruhande rwa Kongo. Yoweri Museveni na Felix Tshisekedi baratangiza umushinga wo kubaka umuhanda uzava Mpondwe ukagera mu mujyi wa Beni. Ignatius Bahizi umunyamakuru Ijwi ry'Amerika akurikiranye uwo muhango. Ignatius Bahizi, wirweho? Mwiriwe neza Bwana Venuste. None umuhango wo gutangiza uwo mushinga ugezehe magingo aya? Icyo tumaze kumenya nuko Perezida Museveni wa Uganda we amaze kugera ku mupaka ku ruhande rwa Mpondwe hafi n'iteme rya Mpondwe ku ruzi rwa Rubiriya, aho bashize imirongo y'abasirikare, aho naho abakuru b'ibihugu bibiri bagiye guhurira kwicara kugira ngo batangize uyu muhango. Ariko Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo we ntabwo arahagera, nubwo Museveni hageze nk'iminota 30 ishize, bategereje ko Perezida wa Kongo nawe ahagera. Nakwibutsa ko uyu ari umuhango wo gutangiza ibikorwa byo kubaka imihanda ibihugu byombi bigiye gufatanya mu kubaka ihuriyeho. Iyo mihanda akaba ari imihanda igera kuri 3 cyangwa 4 ihuza Uganda na Kongo, ituruka ku mipaka itandukanye ya Kongo ariko yinjira muri Kongo mu rwego rwo kuzamura iby'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, hanyuma y'ibihugu byombi kubona ko ubucuruzi hagati yabyo burimo kuzamuka ku ntera inejeje cyane, ariko ku ruhande rwa Kongo kubera ibura ry'imihanda ubucuruzi akaba butagenda neza iyo bigeze muri Kongo. Kandi mbere yo gutangiza ibi bikorwa cyangwa se uyu mushinga wo kubaka iyi mihanda izafata igihe, hagiye gutangirana no gutangiza iteme iryo teme ryo ryamaze kubakwa, ryubatswe na leta ya Uganda kandi ryubatswe hejuru y'uruzi rwa Rubiriya. Urwo ruzi akaba ari rwo rumeze nk'umupaka uri hagati ya Uganda na Kongo, akaba ari rwo wambukiraho kugira ngo uve muri Uganda ugere muri Kongo. Abanya-Uganda cyangwa se abanyekongo bakoresha iyo mipaka yombi bahahirana bangana iki ku buryo hubakwa imihanda ku bufatanye bw'ibihugu byombi? Ahari ntabwo namenya neza imibare y'abantu bakoresha iyo mihanda gucuruza, ariko icyo nakubwira nuko ni nk'amafaranga biturukamo imibare itangwa n'ibihugu byombi. Ariko ku ruhande rwa Uganda batwereka ko mu myaka nk'eshatu iri inyuma cyangwa 4
ubucuruzi bumaze kuzamuka cyane ku buryo nko mu mwaka w'ibihumbi 2020 wonyine Uganda yungutse amafaranga angana n'amamiliyoni agera ku 500 y'amadolari y'amanyamerika aturuka mu bintu Uganda icuruza yohereza muri Congo. Ariko Congo yo mu mibare yayo bikerekana ko ubucuruzi mu byitu ari bike cyane bituruka muri Congo biza muri Uganda. Ariko nanone kubera ko Uganda imaze gutera intera mu kubaka inganda nyinshi cyane mu gihugu, irimo gushaka amasoko mu bihugu by'ibituranyi, kandi ntabwo ari na Congo yonyine yo barimo gufatanya muri ibi bikorwa byo kubaka imihanda n'amateme n'ibintu byose bijyanye n'ingendo. Baherutse kubaka ndetse na gutangira na Repubulika ya Tanzania mu kubaka umuyoboro w'amavuta, na Sudan hari ibikorwa birimo kugenda na Sudan y'Epfo mu kubaka imihanda yinjira muri Sudan turuka muri Uganda, kandi hariho Uganda ifite umugambi na Repubulika y'u Burundi wo kubaka imihanda uturutse ku mupaka wa Mutukuru ugaca muri Tanzania ukaja mu Burundi. Ubwo hose urabona ko ari mu rwego rwo kuzamura ubucuruzi hagati ya Uganda n'ibihugu by'ibituranyi muri aka karere k'uburasirazuba bwa Afurika. Uyu muhanda wa mbere ugiye kubakwa uzava ku mupaka wa Kasindi ugana Beni, uzanyura ahantu hakunze kurangwa ibikorwa by'inyeshyamba cyane cyane za ADF. Ikibazo cy'umutekano muke bazahangana nacyo gute? Nibyo koko, ahubwo nakwibutsa ko mu kwezi gushize ibihugu byombi byahuriye hano Kampala. Ikipe ya leta ya Kongo yari hano Kampala basinya amasezerano yo kubaka iyo mihanda, bakanavuga ku kibazo cy'umutekano muke, kandi anari kimwe mu bibazo byo iyi mihanda igamije gukemura, kuko mu ijambo rya Perezida Museveni imbere yagiye avuga ko impamvu hahora intambara n'amahoro make muri ako karere ka Kongo k'uburasirazuba bwa Kongo ari uko harimo no kubura imihanda, ku buryo abashinzwe umutekano babura ukuntu bagenda vuba kugira ngo babe batabara cyangwa bahagarike ibitero. Ubwo rero akaba no mu kubaka imihanda ibihugu byombi byaremeranyije ko hagiye kubaho abashinzwe umutekano wo kurinda bagiye kubaka imihanda, abarimo abasirikare ba Uganda ubu bamaze kugera ku butaka bwa Kongo kurinda uwo muhanda wose, kuko umuhanda ukiye mu karere kuva Mbonwe Kasindi kuja Ibeni. Ayo mashyamba yose ari aho ngaho agenzurwa n'inyeshyamba za ADF, kandi ni ku mupaka wa Kasese wa Uganda. Kasese muri Uganda aho izi nyeshyamba za ADF zituruka naho zanateraga kera. Bivuze ko ari ahantu hagenzurwa n'izo nyeshyamba, akaba rero ari ahantu hacungerewe hashinzwe amaso ubu ngubu n'ibihugu byombi kugira ngo bacungire umutekano. Kandi na n'ubu amakuru dufite nuko ingabo za Uganda ubu ziri muri uwo muhanda ku ruhande rwa Kongo, ziri muri uwo muhanda wo kurinda kugira ngo gufatanya n'ingabo za Kongo kureba ko perezida wabo aza akagera ku mpaka ari nta kibazo agiranye nacyo ahuye nacyo. Ignatius Bahizi, umunyamakuru ijwi ry'Amerika i Kampala, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Murakoze bwana Venuste, umunsi mwiza kuri mwe namwe. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahamagarira abakozi gukunda akazi, byabivugiye mu nama nkuru ihuza abakozi ba leta n'abikorera ku giti cyabo n'amashyirahamwe y'abakozi. Inama yabereye Igitega mu murwa mukuru wa politiki. Pierre Claver niyo nkuru. Kubw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ikiyago hagati y'abakozi n'umukoresha mu kazi ka leta nico kigwiza umwimbu maze igihugu kigatera imbere. Evariste Ndayishimiye mu kugurura inama rukokoma yo gukemura amatati hagati y'abakozi n'abakoresha yahamagariye abakozi ba leta n'ibisata bitandukanye by'igihugu gukunda akazi imbere yo kurindira umushahara wo ku kwezi. Ndayishimiye yamenyesheje ko kubera kudakunda akazi leta yasabye amadeni menshi kugira ngo abakozi ba leta bahembwe. Kugira tuzivemo tutemeye kwitanga twese tukaba bamwe bakunda igihugu no kukigura mu kigo dete publique dufise kubera ivyo ngo adjustment de salaire ibiki kugira tumenye ivyoroshe muramu ko mwese ngo tuze kurondera ifasha ndabwira ikintu cya mbere bambani ngo twereke icyo uriko urakora kugira ngo ugabanye iryo deni ryari riko urafata uko umwaka utashe gabanya imishahara nirukana abakozi kuko byose ndiko ndababaza bakigabanya amase salariale hazotera rero igihe
itunga ryose ry'uburundi ryose turigurisha ugasanga ivyo n'uburundi bufise biruta agaciro igihugu c'uburundi gifise. Uwo mukoresha mukuru mu gihugu aragabisha abatwara amashirahamwe ya leta nka Regideso ritanga amatara n'umuyaga nkuba canke Onatel rijeje gutumanatumako amakuru kuko ageze aho umwansi ashaka kubera ico umukuru w'igihugu yita ubunyonyezi. Dufate sendika muri Onatel muri gahunda yagize inama ikigo dufise igitema dufise umutanga tubujijwe n'ikikuruta Econet tubujijwe n'ikikuruta Twitter baza bicaye ngaho kubera natwe kigera mu bagize nyuma yatubye twigiye haheze umwaka ngo tubutagaye ngo tuyagabure gute ngo duheseze nemwa conseil d'administration ngo natwe duce kwihangana Regideso yaniyo kuvuga iti twinjije amahera duce duha umuyaga nkuba n'amazi abenegihugu batari bafise niyo ideoloji mugabo batabona ko ayirwabo abenegihugu ntibabakeneye gushikaho kugira ngo hoteli itange ibiturire. Abaserukira abakozi co kimwe n'amasendika bobo bifuza ko bofatwa neza mu kazi maze bakabona kugwiza umwimbu. Urunani mpuzamasendica Kosibu rwashikirije ko umukozi abegwa n'impembo. Amasendika aranatakambira umukuru w'igihugu kugira kugweho ubusumbasumbane bw'imishahara maze abakozi banganya impamyabushobozi bahembwa umushahara ungana mu gihe bose bakorera leta imwe. Yamara barashima ko ibiganiro nk'ivyo vyatunganijwe bagasaba ko woba umugenzo wo gukemura amatati amazi atararenga inkombe ngo akazi karinde guhagarara. Umushikiranganji w'abakozi n'akazi aremera ko hari agahaze akavuga ko ibiganiro ari wo muti w'amatati akunze kwibonekeza. Ayo matati nayo ni nk'iyagarikwa ry'akazi rikunze kwibonekeza cane cane mu baganga n'abarimu bagize ibice birenga 80% by'abakozi bose ba leta. Abitavye ivyo biganiro baratangazwa n'ingene ivyo bisata bibiri bishobora guhagarika akazi inshuro 3 ku mwaka. Izindi ngorane bashize habona ni nka kamwana wa mama na nkunzi mu gutanga akazi ka leta, kwirukana abakozi hadakurikijwe amategeko bigatuma leta itanga indishi nini n'ibindi. Aha umukuru w'igihugu yahakariye cane ko bibwirizwa guhinduka akazi kagahabwa ugashoboye. Inzego z'ubu tutegereza kujyana twese turi kumwe kandi iryo terambere tuzorishikako. Dialogue rero nico bohera kugira ngo umugozi umwimbu mucavuga muti muze wabonye twungutse twibuke nawe nyakavuga ati nivyo mwarungutse muri abana beza naje shende bakataka. Iyo niyo dialogue y'ukuri nayo kuvuga ngo nyongera gushaka kuze gufata imbere muri banki ubu uriko uratembagaza entreprise ikitembagara gataha na ukitaha rose urakora wese azane icyo ashoboye hanyuma kuri umwe wese aronke impembo bingana n'icyo yakoze kuko urasanga udogiteri yicara mu biro gusa ariko yirabira interinete watsapu ibiki ukarondera umwimbo muka mukamubura. Iyo nama rukokoma ihuza abakozi leta abakoresha n'amasendika atandukanye y'abakozi n'igisata c'abikorera utwabo yabereye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.